eu lavet na lingangu, eu livro ka eu bulida, eu bakana numi kena tal tsika na vida na bongi kena salako siviti tikmai mena mateni bongi. Enda redi tikena nono beka dibu na kolobi atama betke ivi. Sub topic tsika ni bongi na where are you? Ibi boleh tikena roto na durne lotu. Ibi na bono andori tiku kena. Kenda pakai song lotu na kabna ni kwa. Kadi bi kenda rote kana kolo. Kare ni bongi enda kila na dab. Na idama da minister ne ya parama. Consecration and commemoration. Karena kena bos bakbalangi. Na idama da minister ya daba. Outward symbol of one's personal connection with God, acknowledging that He is a true and living God. Nambule ni ya perama, erikilana nona kau ni daba, ya na secret, nada, back to the altar. Katol nimbongi, kawan nimbongi siapa bati kena talon ni laitsa, morning and evening. Me vale, sempre mandi ni da tegubuna tina nanon da singa bati kena kalo, yo nakat na kalo mendar tegubuna manda pakai kendar, waktu maten tundua. Gara ni to kena nanon matu vale, song lotu, kawan kita tumba. Bulne laitsa, anda klabe binaka non rapal tiki kalo. Ya na idama da ministorong ya. Era kuneki no dei, odi na kalundina, odi na kalumbula. Sema bati kana bakasame na kawani bongi. Nanonda tarada kita nanonda daba. Nanonda ndu idama da ministor. Politik bikin daru na kami nang nikwa na idama da ministor ya. Na bitalono kedo ya. Dotal na lom niambek bongo bikin daru bakada bikin na daru. Idama da ministor. Iya nambongi. Nambongi enda sare tikin na nada ba. Na nona yale alode. Otsisu. Mena mata ini singa ken kapani bongi. Enda retikin na idama da ministoro. Nangauna ni idama da ministoro. Saiko na dio na koloka na mata kilila ikena. Tolu na koloka na kavi. Zaka bakada na bakada mbu isoro. Ya nambongi abarta bikin na yale alotsisu. Mentor da. Mentor tigubuna na non darusinga. Wati ke na ngone terang Yesus Kristus. Saiko na sabe tik nambongi Jesus the early riser. Ya nambung ni kwa. Maybe toto wati tik na bakasamya. Nambule ni mas. Katika mwana kena subtopic. Ending the day with God. The all-night prayer warrior. The all-night prayer warrior. Onandarong odi kena na vosongo the all-night prayer warrior. Kena nundon minasakla odi na tamati tukuni tikane voltam with the all-night prayer warrior sa ide. Amani turang Yesus Kristus. Kira ngambil nunda. Ento na nonda mas. Ni meme kalau ke mami, pagam di nak talwi ke mni na kami nak ni kuah. Nak balik turangan na be ulu tangan ketsar. Ke mami sa bulida, ke mami lihat ke nani ni meme bola. Ke mami be bukan nani talkina. Membela turangan na isang bola meniso. Pokor sangko me ke meme na dolab na ni bos me ke meme na buli me ke na. Indolov na ni mami rai, na ni mami bakasama. Bukai ke mami tungana, na namni bose na lome ke mami. Cisu ni bakambola. Naka, kanda baklani sini
rarau na dur toka ni rakingo. Via vamos de nakubona kelo ni rauti ko ni bagi tapti ko kima na durbo ke na ngone la ana kana wasi tigna no ni tu usa tigmei vale usa bango verso ni usa sini ra usa mando asara yo na bong todo na no eu sini mo asara ang mo nga sa tultu na kalok na matiklilin ni ko apaka na nimo talti na ulutangan ko the all night prayer ndolap tigana nonda raram ni mas na boni ko ena mabolo ni luki ena kena wase ono na tikini tin karwa bol ni luki kena wase ono ena tikini tin karwa weekend na bokabol tambo kaviti kesa kunya na tikini bolongo kiremene wile rek mai luki ena kena wase ono ena tikini tin karwa roa tul asa masti wana klo ena bom kasimaka kana kena bos babalangi nondararam ni mas ena kabni ko now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray all night and continued all night in prayer to God. Imbuletik weekend na nonombuletsisu weekend na kabina ni kwa nambule nindo mas gunena anono bosa he went out to the mountain maksangara na kuluna da dono bono e dabo dono bono e bangangalu dono bono e bakano mundi dono bono korni kunekina na kokoni el tamu rakina na na intercession wana kan imbule bi kendar na kabni ko na wolni luki ram ni mas ni bongongo mendar mbulota kan mendar tokara se mendar bakanga ta kana method na tsisu enak kaibna ni ko wasai tingna ni to ram ni mas enak kabna ni ko katsu Jesus an example for us. Jesus was known to spend whole nights in prayer as he did on the night before, selecting a team of 12 disciples who would one day take the gospel to the world. Ninda wili kama na bola ni luki na kena wasiono talo tik mi kena bakada na no bulu tsisu patkirto no ntise peli no to daba vakaptu na vakabinaka ena singa tambo vakaptu na vakabinaka ena singa tambo vakaptu na vebo kumbulai ena singa tambo kuruti kino irna faris embole bikendaru na vakasamongo vina katana kolo mendaru daba kendaru nakata mendaru kilai se mekenda songo lotu menda kilai mekenda songo lotu ndau mas embuleta nga weekend na liliuni bitambana as he did on the night before, selecting a team of 12 disciples. Embule weekend na kabe asababi na nonombulo tsisu kenda na liliuni bitambana liliuni lotu liliuni matu bali pina kata tsisu mendora mendaru tekinduru mendaru na daga bati ko ya kere na non yala tambu ena kena wasei ena kena tingi tak oyerna non tamata merosia anon itu ki borora
You might be inclined to stay awake all night too if you had a world to save with the help of 12 unqualified sinners. Na wasn't gonna incline. Eu sustaga. Katu kena wasa turning away. Eu não sara na ngona eu admi kini ke Australia na ambaki 2019 asramai don max rando na mboi ni kena do masu na mboi todo como mangrove. Na breves. Em Bolívia que anda na mboi na ni kwa. Tuni tingna na bos na klo enda via wakanando ku na songo nyongo. Enda yalulilai enda kamanda enda budesa na yandra wakambung todo. Ena kena wakamaringeti tiko. Si muka ena kena wakatombui na ngono bina ko ya sai ko na staying awake all night. And the taking dortiku. Menda na vio kanitiku at kinangon turang at Jesus Christ. The responsibility was too heavy. The responsibility was so heavy. Weekend na yakam na nikwa. Sin kararaw na ando bakang levu. Dando weekend na ngone so kama na durbo kan ngone lo and dando toro baka mamanda. Yung bullet weekend na bulni chisu ena mboy na ni kwa. Menda na ndo bata baka songolot. Kamenda na tobula menda na tokar no ni sul na klo. Kamura na method sa ko na all night prayer. Kabango na vol na banda. No descriptive chisu as the all night prayer. The majesty of heaven, while engaged in his earthly ministry, he prayed much to his Father. Kanda klavinak na bullet sisu. Siya wani mai. Aksangrera o sefat kimer. Ebino bunong kuni ko kina. Aval so. Nonoval na kalo. Nondombul na tamata. Ukilani lulunga tu kena tikinong. Bungo na kanda sandu engage kenda ngana. Ena nondombula baka burubura. Ananda commitment ena deleni buruborongo. Kamanda daka gitu. Ibagana nung tuku weekend chisu. While we engaged in the earthly ministry, earth ministry, we have to pray more to our Father. He was frequently bowed all night in prayer. Kana bosungo katsina bosmo ko balangi frequently. Kana baka bitse baka wasoma pois ando da kabu tigna mas nambula ni mas bong tigni bim bole weekend ase bebe sinumbong ni mas we baka na numiti ko na nanda ultanga back to the altar pinakata na kalo mandor frequently mandor bula ta baka wasma and a veimbongi nambula ni mas his spirit was often sorrowful as he felt the powers of the darkness of this world, and he left the busy city and the noisy throng to seek a retired place to make his intercessions. Yani kalau nak kila na bulan butu toki buru nak kila na
na buto ni burubur na balbal da tu burubur iya da baka sangkara na kalau na da na puno baka no mundi bito ko na da busy city bito ko na puno gingo semoga bito ko na wano ai oso wano ai kamanda koskosa kunyo ko endono bona meraki ni ado ko mana vio kan ena bukun daru kati no tino na bukun roto no na tisipeli ana no vio kan bet kana tamana pekin daru nambung nak ni kwa wage song suglotu waka tamate andundua waka tina nondaru ngona bati keitisu daru wakia bata tina mbula waka burbura bati kena ngarab kalau daru wakia bata tina taka bati kena si daru mbita baka tiki na oso ke burbura daru mbita baka tiki na feka kevi e baka soste kendar tik wem politik na mbulni tisu kendar ni kwa andur baka sangara a retired place to make our intercessions. Tignan nang damisin, baka tamatin dun doya sa ko na daw, vi baka lututaki. Orong ado tignan na sim, si you sim niya baking go maybe I will go to my neighbors. I will go to my neighbor. Nandor misin tigo na lot ni kabitu lesu baka romay. Sai ko nadam na biya baka lututaki intercessions verna wekandaru ertiku ito tumba. The Mount of Olives was the favorite resort of the Son of God for his devotions. Frequently, after the multitude had left him for the retirement of the night, he rested not, so weary with the labors of the day. He rested not. Bukunangona, weekenda na kami na nikuwa. Bukunangona, ngona kanda sandu yadong ami valley. Sa sara sa sangaw mo sa muzeng umanda yung manda balilay meu recap talamanda yo tisu tunso ina kanu oswa lang he rested not pagong git kendar na bulan ni tisu mendar tokar sa mendar muria na method ya dina ni rendre yo kenda enda sabu din tak ni sabu lag na no lesmay nangon iturang at Jesu Kristo. While the city was hushed in silence and the disciples had returned to their homes or to manda anticipel sarto lestan no to vivali and the disciples had returned to their homes to obtain refreshment in sleep, Jesus slept not. Weekend tali na ekam na nikwa kanda na lilu ni vitambana dambe tigna nonda tubu ni amba kingo obimbili weekenda menda na ambuta dona songo ni ne ni private songo ni masu na lomlom nimbongi ena kana baka sangare na ko ni alta. His divine pleadings were ascending to his Father from the Mount of Olives, that his disciples might be kept from the evil influences which they would daily encounter in the world. Mastu nakalo, modito oyer na non tamat, modito na tisipel. Siya matika nakalo na ulnubuno ni veo libe. Ano bukondo to na dafa na tisipel.
katik minatigine daki, as he did on the night before selecting 18 of 12 disciples. Minakato chisu mendaru wakandanda muria. Anoni wakara waka mai wakaritaka. Minakato ko emenda na vei masulaki wakatamati andundua. Menda ka kuni daw. Menda tegu bona me bakana ulutanga namboi. Starting the day with God. Ngona sa don mikina nanomu vio kana batikana klo. Ngona sa don mikina ngona sa tegu batikana klo na vei mataka. Ya nanomu daw, nanomu singena daw. Na singa mara. Niku kila nikalo ebilu tegi tikana numumbula. Ke warai ni tegu nanomu singa batikana klo. Adana ndendre sebebe. Adana rawik na ibala da. Yo binakat nakalo mandaru tokar na nonisu. Mandaru na orang kita kentar na noni alatam. Mandar na daw tekin turbo kaleo. No starting the day with God. Pembulitin na kami ni kwa ending the day with God. And that his own soul might be strengthened and braced for the duties and trials of the coming day. All night while his followers were sleeping was their divine teacher praying. His example is left for his followers. Nonobol na banda Homeward Bound, page 169. Weekend na isong lut nambung ni kwa. Kenda to tigo na ilaw ni ondo to na tisipeli, ondo to alay modi. Pembuliti weekend na nambul ni chisu. Ngono era modi tigo ner na da. Er no tisipeli nakatoka mendoru yandet. Mendoru bakatawt. Ene kena baka sangkare tigo na lutam, ene kena to sei. Nano na baka. While some Christians start their day with God, due in part to the fear of what awaits them once they leave their home, many rarely end it in His presence. Ukunangona, and then the tekuna batana singa batikana kalo, kando rara tu weekend and rama inda mga num mas tos. Katika na sentence go, many rarely end it in His presence. Ebole bikandar nararam ni mas nambong ni kwa. Mendar na daw, mendar tini atelanga nondar singa pateke nakal. Having received what they needed to get them through the day, they barely pause to thank God for His provision and protection over their lives. Mona enda sa tekubunu wat na singa kenakalo enda sa redni daw ni sanda umakasar enda sa receive ta kana enda sa sangkaratiko non nabi bakalungat teknakalo non dombula silokan non darodaka silokan non darmatu valvinaka silokan non dariau katika na ram ni mas nambung ni kwa they barely pause to thank God for His provision and protection. Nandong bulan na mata pasar tunga wango si baby.
and ngono nga nindendre andanga daw andanga wiya soma ki wana to ngono nda su tabti na kavinaka ngono enda mbulu binaka tukina ngono enda tukina boka binaka. We barely thank God for his provision and protection. Tired and worn, other, they drop into bed with a little thought of seeking him for power to face tomorrow's trials. They rarely even thank him. Nandong bola basar tanga basi baby. Ado ngamai sando wale with little thought of seeking him. Weekend na nalinu tena kamna ni kwa pembule tiki weekend daru na raram ni masongo tapi kabina kasata kabina kola nondon bula veyo manda rosang bulkaro ne ambaki dami bula tal tungo lotal ne ambaki bo enda sambo bo nakta manda na kolo na buku ne ambaki saut enda sambo ko nakta manda na kolo na nona be bokor tek non darum bula dormi tu enda na bunon enda bula ngikina yenda ba nakatina kolo mendor daf mendaru laviti kwa wakalangi kwa mendor sulena non daru ngona ki wana kal Jesus understood the high stakes spiritually that greeted him each day. Yanaklo ko klatu na daw na non wising ni matak klatu naklo na daw na iwalwal da na yado mai yo kindar ni tamatang kindar warni klatu donaka. He had a keen awareness of the spiritual danger that his disciples faced, even when they had not a clue. Iya ndikila na ngono turang Yesu Kristo na ada ngona na ngono kosana lesmi ke no kosana daw kosana mele weekend ya na ngono ngonda bekila tikini okada kositi kana sandar dona singa sana song na daw katumeni ni lolo weekend song lutena ambo na ni kwa ni waro meiti ni tingna nandararam ni masu e boleti gorto nandur ni lot go mei ko ngani mei otina tina bang ni mas samela sami matter ting ya me tosu tiko ndaka ko ni mbita na tiko vakasongo ni bata enda bakla ni sabule na nonalismo. Na ocho sini nonda tikena na kotikme na bol ni luki na wase rosang bul karua en tikene tol sang bul karua luki na wase rosang bul karua en tikene tol sang bul karua kimno na oltambo ka vits ke sa ko na tikene ngami wilmai but I made supplication for you. I made supplication for thee, that thy faith fail not. And do thou, when once thou hast turned again, establish thy breath. Yang boleh tiwikan nararam ni mas nambog ni kwa, bol ni luke, na nono bulat sisu. Mendar ka kunya daw. Kako ni mboka na nandor dina, mendor kako niya daw.
molomolomu e nona vera waina te aboro. Patapitu kana nonda tarai na nonda ve dui zambu ni soro. Waka tamate yandundua. Waka matu vuvali. Waka isongo songolutu. But you can sakila na nonda miss. I will go. Today and every day, let us never miss the opportunity to end our day with hearts lifted to God in prayer and praise. We pray earnestly for each other that God might keep us faithful as we near the return of Jesus Christ. Yembule wikana na dhulu kana wanela kana no bos na kolonia da yo kemuni na na bakotia anna da kana pabili na ko bona koloni ni bakatarati kana ya wo na kongo lokura bata ndona ngone ni mas te kubuna bata ndona yamba kibo te kubuna bata na nonda back to the altar. Sabotale vanambongi sale kalaksara sindon me va litiki kanda se bebe mena to settinga ena non ndui chersling te kubuna nonda singa tinia na nonda singa wanga te tikna nona method na kalo na vunu angingo na vunu sosa na vunu ososo na vunu tanre tikina nambul ke burbura nakat na kalo mendorda mandorules kivi kwa mandor bak sangrana nondorda del ni vunu ni violive mendor kunekena na vunu na baka dingo baka nomundi ana kana kiri na nona yalta melol nonunda mendona ni mas na wale uturang na num ni bosa na wale uturang na raram ni masu toto kongo kemami me kalau ngatu tikina turanga na num ni tamata ena reimbungi ket saro na wale uturang na num ni mbola nomnia mai bekereta katuranga on gitu kena ni mami dumbula bakta mati andun dua ketsar me kimami lesu tiku bikemani kimami bakna numi kimami tiku turanga ene kena bimbi na tiku buna batan ni mami singa na tinia batan ni mami singa abati kimami na wale uturanga na nomni raram tatkina ni mami raram ni mas ke mami me ke mami nambula takat uturanga na numi tobo ke mami to garati na nomi sulu to kartal to uturanga na boni alta na wale uturanga na nomni bosa ke mami dine tiko me ke mami daunri tiko ena utoti ni ngonongo sisune